دم خوش تماشاوان چارپن مدیا و هفته جی ام لسر روجبا گرم ام گنگشه و صحبت کی بکن لسر ناو مالباتا چارپن مدیا اجوه همی تماشاوان چارپن مدیا را سلاو و رزن خو پیشکش کن به هویا روژن گش و خوش پیش روژه کی باش بو همی کردستانیان دخوازن نظیر سلاو وکیل تماشاوانم بکنه تشی سپاس جبو چارپل مدیا سپاس جبو کاکباران و تماشاوان و هیجا کلی تماشاوانان به هفته ایشی روژه باکو هیا لهر چارپرچین کردستانه روژه بین جدا جدا هنه یک جه ام نها لباکورن کردستانه وقت زانین کمیسیونه که در مجلس ترکیه دا هات آوا کرن اوه کمیسیونه و جوین آخویا پیشی لگوری آگاداریان روژا سیشمه پنجمه جوین آخویا پیشی چکه از باور دکن دوی جوین دا و روژا خو دیار بکن لی حیانوها جا آلی رایا گشتی نه آلی کردا و نه آلی ترکیه و اوه کمیسیونه و کار وی چه به خواتا وی چه به برنامه وی چه به و چی گنگشه بکه نه دیاره یعنی آلیه ترکیه جی آلیه ویجی قاسه کته زانین به زانبون روژه و شیروه دکن یعنی شیلو دکن هم کدبن لیشو دکن یعنی لیشو دکن جبه که نه آلیه جواک ترکان نه آلیه کردان نه آلیه رایا گشتی لسر به کمیسیون تو آگاداریه که نه یعنی کس زانوه و اجبو تنه کمیسیون جبو کسین کو PKK چک داتینن گریلا چوا بسفرن ترکیه چوا بجی ببن چوا بلاف بن لسر ویه لسر حبس و زندانیین کو هنه بین بردانه جبر کو آلیکی دا پیشنیارن افوا گشتی هیا آلیکی دا پیشنیارن بحراندان روژه به هیا و ناو کمیسیونی جی کمیسیونا ترکیه به ترور حیانها رسمی فرمی افته او کرن ترور جی ما بسوان کردن یعنی کرد وقت بحثا کرداد که بحثا مافی کرداد به ترور یعنی دوی والده او جی آلیه کی دنه و روژه ویه جا آلیه دن باجی اوی هیا نه آلیه دم پارتی و ده پیشکشی اوان دا 210 کوملا و ریخستن سیفیل اوه کی چک کرن یعنی بیانه کی بلاف کرن که دوی کمیسیون دا دموکراتیک بنیاد ترکیه بگنگه شکر یعنی معنی شه آلیوان دا اوجید زانن که دموکراسیا ترکیه جنید و روژه و کمیسیون دا حیان ما یا جیورته دیار کرن راسونه که دنه هیا آلی پارتیا کمونیستن ترکیه و چند آوائین پیرا کمپانیا کی دست بکرن اوه کمپانیا جی بگرانی اوه تینن روژه و لوزان gerek ne münakşa kırın, Komara Türkiye ne münakşa kırın, Hudude Türkiye ne münakşa kırın, Türkiye Barfra ve Türkiye Amazon ne münakşa kırın ve her vaha. Yani evce aliyede ne da matersiyen ku dedin nişandan tişteki duvarı Kurd, Kurdistan ve ev da peyviste ne rojave, ev matersiyetinin diyar. Yani işber ku rojav ne diyara, rojava ve komisyonu hani herkese caliye kuda şirobaki diker asoni ku nişan cidden duy var da. Em bavar diken ku Türkiye o Rojava Türkiye o Rojava Abla Öcalan ve da Pırsa Kurdistan'ı hayan natiya Rojava yani duy var da tutuştaki duy var da ve gengaşatına gengaşak ku heye ku Abla Öcalan da banga xuya peşi da işte yani o ev xwastekin netawiyen heşk nerava vek otonomi federasyon devlet bun hatta mafi çandi ev nel gore rojave ne evkin dibi varida jim xane yani ev danu sandın komisyon işte bincil tekirni hemiz seri kurdaji Türkacı gej bıkın yani çe ev daya ev şurab bine maseda çel hevdu bıkın çava bıkın duvar da ve ev bıkın emene ki yani dve çerçeve ev da o danu sandının ku neva partiyen Kurdistan da jina ev demek ki
به تماشای حال داشتیم پچکی به گرمایی دست بکر هنه کی سالبیه لی او دانستانده نیجی دومن خبات و چالاکیان تفکرن کرد کسین روشنبیرن کرد دوی وایده هیا راسونا کرده چاوا کارن بگیجنه بودو ام چاوا کرد کارن ورن جمع بودو راسونا کی یا جسیوانه کی پارتیا کی برفره چاوات کارن آفا بکن چاوات کارن ببن طرف ده مسئله کردستان دا ام دوی وایده کار و خبات هنه نوا هم روشنبیر دا هم پارتی و ریاستین کردستان دا هیا لندوی آستا کو براستی دل دخوازه دوی آستا دایه ام وقت هم وشان چارپر مدیای و وشان میدنه دا هم گوار سیاسی پارتی دا ولاد پارزم کردستان داشت دوی واری دا گلک چالاکی و خباتن مجی چه بون لی هم نگیشنه وی آستا که کو هم کارمن وی یک رزی و یک دنگی اکی بکن دبان ورا دا خوازم تج شیروبکی و او بکی کو بی در باس شیرومن دنه روژه بیجی بن تابی سالبگرا کوم کجیانا سالبگرا اوی روشا باشور روژاوا هیا روشا اوی هیا من کی سروانا جی به هفته پچکی بینن روژه وی قاسه کو دمامه دست بده سپاس کاکبران بری هر تشتی يعني اف شهيدين انفالي وبرزانيان نمازا ام وانا ببيرتينن وبلا روحي وان شاد لدفي دوزاوان ني راوستان جبو ياجي دفي خباتكي جدي بكرن باورم وحيانها هنا او پرانیا وان لکنن چاوا هاتن کشتن هینجی وانا جی هینجی معمان نخویانن یک جن دیا بیجن لسر بسکن دنیج مثلا کم کجیا یزیدیه مخابر نوجی کراسته کی مزم بول کردستانی اموانجی شهیدن وی کراسته جی بیرتین مجرا کو تذكر يعني كوميسيون بخوا عينايا پیوژو چاوا معمایت آلوز تکل کسن به ناو آرمانجو فلان چیه اوانا گش چاوا آلوزن مثلا کمیسیون جهر وها آلوز يعني جنهادش خود يعني هین کمیسیون تازه تاوا کرن هما اردوغان درکت دیرکتیف داوان گوتون و برانل پیش مدیا بو نزانم برا چی بو نزانم برا چی بو یعنی جنوهاد دیرکتیف آده کمیسیون آوا کلی لی سروک کمار دیرکتیف آده دوان دوی هونی وابکن مثلا ناف بخواه اوشی وک کمیسیون وک پیوژوی بخواه CHP dibêjim pêşniyara wan ji bo nav heye HDP ji bo nav heye yani gelekî din jî pêşniyar henin güya wê di komisyonê de bê münaqeşekirin ji bo nav wê navekî li xwe bikin yani çi ferq dike lê baqir han mesela li ser vê komisyonê pirvekirî gotiyan ev komisyon wê ne mijara pirsgirêka Kurd be yani pirsgirêka demokrasiyê bêtirî wên ev li ser yani çekdanîna PKK bi çi şêweyî wê bi encam bibe û her wiha ew kesên çekê xwe dîtinin wê pêşeroja wan em bêjin siberoja wan wê çi be wê çawa be wê çawa ji bo wan karibin bejdarî nava civatê bibin wê çi bikin yani gel vê çerçevê de wê xebatekê bikin ji nihadê hinek dixwazin barekî giran barekî mezin bidin ser pişta vê komisyonê ku tu alaqa wê pêtuneyê pirsgirêka Kurd û Kurdistanê filan pê van heta mesela demokrasî jî nepirsa vê komisyonê ye ji xwe ev komisyon ne desthilatdar e ev komisyon wê hinek xebata bike wê hinek pêşniyara bînin ji meclîsê re ji xwe meclîs di destê MHP û AK Partî û wayî Hadep jî bûye îtîfaqê wan müttefikê wan
yani çi biryar ben ve bikaribin wan biryara ve awayekî li gor xwe ya biguherin ya jî derxin lê hemû biryarê wê di çerçeva berjewendiyên dewletê de bin veya bêşik û bê yani bê münaqeşeyê. Yani evana bi amê henekî xwe bi xelkê dikin. Yani komisyon heger ji bo PKK û çekdanîn û wana be tamam bira meclis rûnekî yasa derxe pêşniyara bînin partîkî bînin yasa derxin û çi bikin nekin aliyedinê ji xwe PKK xwe fesih kirî û çekdanînê dest bi çekdanînê kirî yani li gor hinek agahiyan heta niha em bêjin nêzîkî hezar kesî çekê xwe danîne yani ewan di pişt perda di gelek tişt nayên eşkere kirin nayên gotin ji xwe ji Kandîl û ji Rojava û ji Ewropa ewan kesê ku em dibêjin navdar derin cem ziyaretiya Apo pêr qise dikin û bi hev re dicivin û yani ya jî bi awayekî dinê bi video bi hevdû re qise dikin yani peywendiyên wan eşkerenin û dewlet dizanin û tu problemekî dife de tune yani ev komisyon bame yani bes ji bo meşgûlkirina xelkê ye ji xwe ji niha di wekta got di sud û deh dezgehên sivîl xwe danin ba hevdû em ê demokrasî bînin Tirkiye ala ewilî hûn xwe demokrat bikin hûn di welatê xwe binerin li milletê xwe binerin hîn hûn nikarin bêjin em Kurdin birayim yani hûn ê Tirkî demokrat bikin û dibên gerek em jî beşdarî vê komisyonê bibin yani bêjin hinek tişt hepkî jî yani apartmanê zêde dikin yani komisyonekî wanî birayim ev komisyona wê yani pêwîst nîne hequsî mezin bikin û filan bikin komisyon wê bêje a bira PKK çekê xwe wanî dîn û bira wana jî wanî ji hevsa derkevin ji tiştekî dine yani problemekî dine heye niha te warê îdarê da rêvebiriniya da aliyê dewletê Tirkiye biryara xwe daye dizane çi bike yani pêşiya wê vekiriye û dizane çi bike lê aliyê dinê warê civakê da hem partiyên Tirkiye û hem aliyên Kurda civak tiştekî nizane lazim e bê îqna kirin yani ev sergêjî û problem ne mesela problemên nava wan da çawa çekdên û çawa daneynin ji wê da tir îqnakirina ew ye yani milletê çawa îqna bikin da nerazî bûne nava wan da nerazî bûne çawa îqna bikin yani evî gengeşe û sergêjî ji bo wê ye lîşopkirin ev deh meh veya destpêkirî pêvejo Dem Partiye nêzîkî du sed civîn kirin divan du sed civîna de çi giş îqnakirina xelkê tesvîra ayetên Apoyê bi xelkê qebûlkirinin yani tiştekî din divan civîna de nayê gotin tiştekî din tune ye yani ew muxalefeta belkî dengê cuda derdikevin ji hinek ji nava demê ji aliyê wan wana jî ji xwe temisandin ya jî hineka bi aliyê te dîta hinek jî bi aliyê evan semînera û civînan ew xelk îqna kirin yani ba me zihniyetekî guherînê li Bakurê Kurdistanê bi hêz dest pê kiriye yani ev ya jî xuyayî yani evê pêvejoya heger pêşî neyê girtin wê kerasetekî ciddî li Bakurê Kurdistanê ku êdî vegera wê gelekî zehmet pêk bê ber ya jî ev komisyon filan giştî bi destê dewletê bi destê mîtên û îtê çê dibin û yani giştî xapandina vî milletî mixabin gelek Kurd jî xwe beşdarî nava vê xapandinê dikin û pêş dide reveya bam zêde mere tiştekî ser veya bisekini tune bez dixwazim Hüdapar beyanekî derxistî û di vê çerçeveyê de mesela ew jî wan jî endamekî xwe danînin niha bû pêncî yek çel û heşt niha bû pêncî yek wan partiyê biçûk herêkê yek dan Hüdapar dibêje ku li ser mesela Filistîn dibêje
İsrail dagir kere li Türkiye ne dagir kere. Yani ev geleki balkeşe ji devê Kurdan ji İslamiyên Kurd evan tişta derdikevin. Şka xuya bû heta niha Hüdaparçiyê neçiyê. Lê hinek tişt wek PKK ewan jî dest pê kir û anha jî xwe êdî eşkere dikin. Yani ev yani bu belatekî mezin ji bo Kurda ev ji aliyekî evan Partiya İslamî Hüdapar ji aliyê dinê de dem û PKK her yekê ketine ser rêyekê û vî milletî dixapînin û perîşan kirin ev millet bi rastî yani sergêj kirin êdî millet nema karib bifikire. Yani hesab bike wan însanên welatperwer bûn, bawermend bûn, baweriya wan bi İslamê hebû diçûn dengê xwe didan Hüdaparê û heta dibûn endamê wan. Yani ji wan însana digotin divê Kurdistan azad bibe, Kurdistan welateke, milleteke hatî dagirkirin. Îro vê eşkere dikin dibêjin Kurdistan ne dagirkiriye, Türkiye ne dagirkere. Yani Türkiye ne dagirkere de çi? Yani ewan însanê li derdora Hüdaparê ku ji xwe dibêjin em welatperwerin yani wê çi bêjinî? Êdin ava demê didin ava PKK di destgehên wan devan tişta bibînin û bêdeng dimînin eva kirasetekî mezin e musîbetekî mezin e hatiye serê Kurda divên yani deng derkeve divê devê bîskê behs kir kakbaran yani partiyên Kurdayê dinê henin wek PWK û PSK û nizanim kê û çend partiye henin yani dengê xwe derdixin tişta dibêjin daxwaz dikin li kuçanin li bêjinê semînera didin civîna çê dikin lê mixabin dengê wan nargel helwestekî heye em çi qeys dibînin di kuçeyên welatê dengên cuda henin lê mixabin ew dengên cuda ne dengên biryardêrin dengên marjinalin û ev jî yani mixabin êşekî mezin ji bo Kurda baweriya me. Ya milletê Kurd gêj bûye yani nava ev weşan û deng û rengên ku heye yani millet bi xwe gêj bûye di bîr û baweriyê xwe da û di gavavetinên xwe da di pratikê da ew bi xwe jî ne xwedî zelaliyek ye ji ber wê jî hem ev şer û pevçûn û rewşa ku heye wan westandiye rawestandiye nikarin gav bavêjin û bê ewin jî yani bê ser û berin jî û ew rew rêbazê ku milletê karin bîne cem hebû ji dû jî heya niha em serkeftî nebûne yani em hêvîdarin evan dan û sandinên ku hene karbe mariv Kurda berbe hebû dû karbe bîne karbe dengekî yekreziyekî nava Kurda da karbe ava bike wê çêtir be dû warî de kar û xebat hene lê bi rastî millet westiyaye millet çevketiye dû warî da hinekî wext jêr dibe yani hewldan hene lê wext jêr dibe ez aliyekî bile meselê ew bikim ku me pêşî da jî diyar kir mesela komkujiyên Kurda ku îro salvegera komkujiya Şengalê ser Kurdên Êzidî û her wiha sîvyekê me jî salvegera qirkirina Barzaniya bû ku 8000 Barzanî hatibûn şehîd kirin divan şehadeta da em dizanin walê dînî yani çi dînê İslamê be Xristiyan be Cuya be ya ji dînê kevnar Kurda be hemî dîna da ji wihaya laş û rih nel ciyekî ne li gorê dîna lê em hemî diçin ser goristana ew goristanê ku di wan hemî bawermendiya da rih tê tune em diçin ser wî laşî wextê em diçin ciyê laş vate ew em ê ku çûyî wan miriya hemiya bi bîr tînin bîranîna wan yani wextê em divê çerçeveyê da behsa komkujiya êzidiya dikin ya komkujiya Barzaniya dikin ya komkujiya ew dikin ew komkujiyên ku li ser milletê Kurd hatine kirin ew şehîdên Kurd û Kurdistanê êvê têkoşînê bîranîna hemiyayê
يعني ام بكرن 100 سال بردا قدما محمود برزنجي دا باش روجراتا سمكو با محبات با اشترى بيجم ديرسمه با قاليه زيلا با شيخ سعيد با واشترى بيجم كونكوجين كل كردستان تبعي چدبن بيراني نكيوانا حياتي كي دوی چرچوه دا ملت ما 100 سال داویه يعني او كاراسات كواتنا سرفي ملتي او كومكوجي كواتنا سرفي ملتي او قصا شهيد وشهداء وبرندار وايش وكوشبري وطالان وإيران كرناك هاتنا سرفي ملتي سر كردستان ناتنا سر تم ملتك الجهان لتفو بها واجي سرفيرازية كما يدني هي ام حيايرو تفو همي وان كاراساتا تبو وان همي كونكوجيا تبو وان همي ماجران ام سر بيانا ام هجد جن هيفي و داخواز و خوستك و تكوشنامه جبو آزادية كردستان دومه او شوقا ما آزادية بگرمایی دومداره هرچند دم دما زوری و هویتیا و سرگیجی لسر سری ملت ما هبجیم ام حیان حال پیانه ام حیان حال دوی خوستکا خل دوی خوستکا خل ام آمدن اجبوی آرمان جو هیوی خو جان خو همی تشتی خو بدن لی اوی هیوی و آزادی خو ام قد جدست نادن ام دومدارم ام دوی چرچوه دا تابی بحثا تشتی روزانه ویداتر افان کنکوژیا و چرچوه دا جینه کی شروعه کی پیشکش تماشاوانه خو بکن باشه که yani ev beguman karasetu u komkujiya berzaniyan komkujiya ezidan ez diyen Kürt yani bengahawe ev ku Kürdan ji ortê rabikin ew helwesta berxwedانê ji ortê rabikin ji aliyê dinê de ew pirçandiya nava civata Kürt ji holê rabike civata ew dewlemendiya milletê Kürt ku pir olî pir lehçeyî ye pir adetî ye dixwazin hinek hêz ji aliyekî di hêzên îslamî ji aliyekî din hêzên dagîrker ên şovenîst ên ام بيجن يك آلي يك تاني فكرو هالوستاوانن اوانا دخوازن كردستاني جي وكي خوبكن وان دنگين جدا جهولي رابكن ام بيجن اوان اولين جدا كو حتى نها برهمين ديروكا كردو كردستانينن دخوازن وانا جورتي رابكن يعني ور بزوري ولا زي تبكم إلين يا ياتي بذا مسلمان وك عمر بن خطاب وقتاكو هات الكردستاني واليه إيراني وانا واليه راكي وان خاصن يعني ياهوني بذا المسلمان يا جيمي وجهوا لي رابكن بحمان شوي أفبر دوام دك جالية كي دوك مقود هزين داكير كر بزوري بلشكر بكشتن بطالان كرني Aliye dinêjî biriya İslamekî terörist İslamekî em bêjin yekreng tenê em bêjin wek yani ew jî bi awayekî dagîrkeriyê û asîmîlasyonê her da jê berê xwedanî Kurdan mixabin وقتا کو نه داعش هات هین نه در کتب و دنگه در کتب و سمینره کده یا هم اولو هات بالا مش هواره کی ای سمینر دادم جه سوال کرم گفت با ما اف داعش و داوی بری خبت کردا یعنی ور خویای جبو کردا هاتیه چکره گفت نه یا نش بو کردای فلان بیوان لی خویای پرس گریکا روجلاتا ناوراست کردن Kürdistan'ı. Yani her çi bu yer bebe ve belê xwe bidin vê. Anha îro jî ew bi awayekî din hem navxweyî hem jî navneteweyî anti-Kürt sistem hînê didome.
انتی کرد سیستم جهول راکرنا ملت کرد هجوم و ایریش لسر هلوستن نتوی دستکفتی نتوی ال باشور ال روش آوا ایریشکی گلکی مزن هی اف ایریشنا ور بلا سبب ناین دوی دمید يعني دوی دماكو روشهلاتا ناوراس د ناوا گوهرینه که د ناوا قیرانه که دی لگرینه که دیین جعالیه که دن هزین اسلامیه سیاسی این تروریست جعالیه دن جیلی هزین داگیر کر ایریشی هر دو آلیا دکن دخوازن وان بی چک بکن وان بی حق بکن مافی وانی کب دست خستنش دست بگرن افجی با آوائه که وكراستا كومكوجية يعني بأوايا كدن كومكوجية أذيا بردوامه يعني كرد بيويسته لهمبر فان كراستين كو إيرو دبن جوه ديروكا كومكوجيان أمكاربن درس ورگرن از مخابن دبينم و أم دبن مخابن كرد هيني ندوي سوية دنه كرد وي چیکه ناکن و يعني تجربه کی جدی جوان کراستا نگرتنه وقت گوت اری کرد لسر نگه خوان راستن لی بدلین کو دانن ای 200 سالن داوین بدلین و نعف پیوجویا ایروی وان بدلین مزن وان کراستین مزن کو کرد وک ملت دناف درباس بونن و تشتی هاتنن بو براتن هاتنن سری ملت کرد اوان بدلانا دوا بو نپیوژویا ایرو بایا دوا هینه بلندتر بایا دوا کرد هینه بهتر خودی ماف بانایا خودی سترکتور بانایا لی مخابن از تنی نکارم بیجمه ویا تنی yani سوجه دشمنه اره دشمن هی دشمنه دشمن وی نهیله لی کرد جی ام کرد بخوشی دوی ام لخواه ورقلن و ام لخواه گودار بکن شوقا خودین برخواه براو کام چرکن ما چکر غلطیه ما چوتیه ما چنن دویم وانا ببینن مثلا باشوری کردستانی که امی بینی ایرو درما روشا کتی دن با من نه روشکی که وام بدیلن دانن که روشا ایرو روژاوای کردستانی ده همان روشه دیگه شخوب با کره کردستانی تیک شویه پشتی 5 سال شده 40 سالی تفگرا نتوی 5 سالی که اکتیف لباکره کردستان دست بکر حتی نیرو بدل مزندان هم ناکوکی ناو خو و انفاز ناو خو به هزاره حتی به 10,000 کرد جانگوری بود بدل چی بویرو بدل ترکیه بونه انتگراسیونا به دولت رای يعني اف فان كراستنا تمام از جي باورم كو ملتي كرد لسر نقاية تسليم نابه برز مسعود برزاني دو بير بو هر حال ده و گوتنكي پر خوش بو دبيج يعني يعني مرت اجتك چوني بيتر و خرابتر تسليم بونه رادست بونه يعني كرد رادست ناكن رادستی آهری خرابه تکار شربکه تکار تک هره تکار کم کشی بسریته شخو ملت کل دیروکاوی آن کم کشیایو آسر هلدانایو تک چونیی ها لدویت تسلیم نب دویتو دو برخوا بده دوی هر پشتی کراسته که ام بکاره بن خو بیتر ارگانیزه بکن خو هیویام بیتر گش ببه ام بیتر هر نوا خلقه ام بیتر بخلق خرب بن يك نكو ام جروبين بچوك و ام بيجن بارتيان نهو و بأوايكي بچوك بي آواكرن و هفكاريكي جدي ني تشيكرن و هركز بسري خوته بقر بامه يعني تشتي هاتي سري ملتي كرت بديل دوي نوابا يابان كأنها تشتكي يعني يكي بگمان پیش روزا همی ولاتا دا و روزات ناوین دا جی تایبت کردستان جی
انسان کردستان در رجعات ناوین دا به پرانیا خوبا پشتی عرب آید دوای يعني ببرانيا هجمارين خوبا وبأردنيغاريا خوبا جي بشتي جيك وعرب خدي أردنيغارن كردستان ولاتي هاري مازنة لأبي رجعات ناوين دا اللي بيبارة جهمي مافا بيبارة يعني أب آلية كي برجواندين دولة بهيز وإمبراطوري ودما أبي هي اللي آلية دنيا ده همه فرسند و اوادا ام کرد شفکتینه ام کرد وار رخصی دا به دورا کار کرنه دا دو وار دا خودی تجربه که خراب يعني افسر الدانن بره داجی خونیشان ده و ایرو دروجه به داجی مثلا فرض کن باشور فدراسیونه کی دسته کرده دا هی دولت کی ما هي کو اوه و دست به که دا به هزه کی گله خورتو اوه همواره پیشمرگه همواره اداری همواره دستلاتداری دستوری دا لی ایرو امزه دکن yani دواره همی مافان دا هر کدچه او دستلاتداری کردستان هر کدچه تنگ دبه ایرو ور هاتیه تنگ بیه که واره معاش دا مجبورن هر مهرن بعضای داخواز بکن حیان و یکیتی و یک رزیه کی نبا کردستان دا چه نبیه هر بجارتن ابا نسکه نهمه بره هاتیه کرن حیان و حکمتا پشتی هر بجارتن نکار بیه آبا ببه یعنی دوی واری دا لازم هم کرد لخوب بزبرن يعني لباكور ديساوها او قصا كارسات ونخوشي واستنجي واوي هي امولات خدا زمان خو ناپیفن امولات خدا پارتی و رخصنک و هي یا گلک روشنبیری کردن ام هر یک سر خونه هر یک شونا خو هزکن هر یک شونا خو سروککن هر یک شونا خو تشتکن يعني دفعه ورا لازم كل بخوب زبرن ام شكي يكتنجي ويكرزيه كي اوي بكم ده باشور روجافا كونغرا كي كردا چبو کو حيان وا لابدون نكربون كوميته كي چكرن آبا کرن حيان وا يك دنگ كي يك اوي كي شونا کو في كوميسيون اوا حبش اوي به دار خستن به پیش خستن به نشاندان حيان وا دنگ كي در ناكب يعني دنگ اویشه در ناکبه توی وارده یعنی هم پچکی لازمه دبیجن یا کمی خودین برخو هم خو لخو بزبرن اپیوستی جبو همی پارتی و ریخستنه جی و جبو همی کسای جی yani روشن بیرین ما رونق بیرین ما لازمه توی وارده پچکی هم لخو بزبرن هم یکیتی و یک رزیه خو گوا نکار بنافا بکن هم کو هر نمون داد يعني باران خاصش كي بيجن او وين روجي چند روج بري من يعني حواله كي باشوري كردستاني يعني دوستكي من النيزه و رولا ويجي هاي بيجن الكردستاني من ولو مسحبتك كير من بحثا ماده سدو تشليكر يا مغار شبو يعني جامير قلت والله بوخياية أو هات إدي يعني إدي دما ويدر باسمه يعني إدي أو فقراوي زحمته يعني خياية بيجني أو مادة سدوشل هات جبير كرن مادة سدوشل وكينكي أو تشتابك بي رفراندوم بو كس بحثاوي ناكن يعني هنيك تشت باشوري كردستاني بآمد طبعا هكتي مثلا موچه وفلان بيبان رابوركي مفتش امريكاي آمي هات بلا كرن دوي رابور دقالك تشتي بالكيشن اللي سر باشوري كردستاني دي بيجي يعني دي بيجي كو مخواستم يعني هلوست حبو كو هردو هيزن پشمرگه ببينيك 138 لیوانن جوانا حتی نها ام بیجن دگو چند هاتنه هفته دو لیوا هاتنه با هبدو ادینی هینی دویاد ده علیه خودن دی بیجه سدمه فیا دی بیجه چی؟ دی بی حقوس درنگو و پیکنای و بزوره چه دبیم دی بی یک هر دو پارتی هر پارتی نخوازن پارتی دخوازن پیشمرگی خوب بپاریزن
aliyedin ejidi bir bütçe peşmergeyi. Yani her dua dikkat sedemin esası duvar rapor edildi. Yani bağımcı bu me ayıp ki pişti 37 sala destelatdariyek u derve hezin nav netewi dixwazin yekîtiya peşmerge çêbikin lê partiye me di ber xwe didin nahêlin naxwazin bibin yek. Hêvîdarên biryarê katî istindin wî dostî jî ji min got yani hêvîdar got ew ê pêk bê. Em hêvîdarin ew ê ya pêk bê. Îro Başûrê Kurdistanê piştî van keraset û van komkujiyan gişa hatiye li ser pirsa mûçe sekinî. Wek min got yani pirsa sed û çellê ciyên dagîrkirî bingeha esasî ve rojê min fîlmek dî ew Mam Celal û weke rahmetiye Abdurrahman derin cem Sedam ji wan vekirî dibêje dibe ku an hak mesela Kerkûkê nexin dewrê hemû tiştê dinê ez kaxeza spî didim û ez binî îmze dikim. Bira bimînin mesela Kerkûkê em dawî çareser bikin. Yani heqû şer ji wê çaxê heta niha de ev şerra çê dibin pirs girêka Kerkûkê bû. Kerkûk dilê Kurdistan bû. Ba me ewan ciyek hatine dagîrkirin. Çê nabe Başûrê Kurdistanê wan ciya ji bîr bike êdî hat dagîrkirin û xelas yani. Çê nabe madde sed û çellî bê jî bîrkirin. Çê nabe bütçeya Kurdistanê çareyekê bi xwe jêr bibînin di nava xwe de karibin veya çareser bikin. Divê pêşmerge bibiyek, divê aborî bibiyek, divê istihbarat bibiyek, divê yek hikûmet be, divê yek alî be, nabe di Kurdistan li wê derê çê bibin. Ya jî bi yasayî bêjin Kurdistan Federasyonu bira du heb bira federasyon bin, du heb aliyê wê bin, her yek federasyonekî xwe bira pêk bînin. Yani bi vî hawî ev kerasetên dewam dikin, zararê didin her çarperçê Kurdistanê çünkü em bawerin destkeftiyê Başûrê Kurdistan destkeftiyên tevaya Kurdistanê. Heger wê derê bi vî hawî aloz bibû û têk here yani gelek xeter e. Îro yani karim veya bêjim hêdî dewlet ya hat wê derê ku êdî zimanê Kurdî bira li Kerkûkê û nizam li kûy derê di medresa de qedexe bibe. Hesap bikin yani hat wê sewdî. Yani Kurd pêwîst e nemaze Başûrê Kurdistanê pêwîst e. Pirsgirêk eger Kurd neyek deng û yekrêz bin neyek helbest bin û hêza wê tune be ew tiştê ku hê jî hêdiyê dî ji dest çe ji xwe heya niha hêdiyê dî ji dest çe ev hemî perçawa ye yani em lazim e li xwe bizivirin yekdengî û yekrêziya xwe çawa ava bikin bingehê pirsgirêka me ev e wextê em yekîtî û yekrêziya me tune em nikarin ji tu ewa berjewendiyekî xwe bi dest bixin wextê me dawî diçe bes niha ew şerê ku navbera Îranê û İsraîl da çêbû meriv yani ew êrişên ku li ser Îranê û çekî desthilatdariya wê li derdorê şikandin lê Îran zivirê ev hemî êşa ku hat serê wana ew şikandina wana jî niha tolvedana xwe yekuyek û serê Kurda da pêktîne. Yani şuna ku yani em karibin jê sûd werbigirin serê Kurda da dike. Her roj Kurda da diqine, her roj îşkence û tehdayê ew ê dike. Her roj Kurda bi tometbariya ewa İsraîl va digire, îdam dike dukçe. û duî warê da herçend kar û xebatekî ew ê yekrêziya navbena partî û rêxistinên Kurda li Rojhilat hebû lê ew jî ketiye rewşekî bêdengî yani divê navberê da qasê ku ez dişopînim di wî karên hevkarî û yekrêziyê da bêdengiyekî heye şûnemayînekî heye. Duan wara da nizanim agadariyên te tiştekî li ser hene tunene
أول شيء مخابنية يعني أوي قدرية كي من تن جدي تن اللي أز دبيجم هري إيرو در روجافا كردان ده روجافاي كردستاني روجافاي كردستاني براستيجي بشيرو وبفلان إيرو دل كردال روجافاي كردستاني اللي دخل اگر روجافاي كردستاني وك كرد دست كفتية كي بدست نخن وتكره باور بکه اوه کراستین مزن بین سری کرده لهر چار پرچاشی شغل ایران و هیب بیانی انا جواتا کرد لباکره کردستانی وقتا که شیرو ودکن باکره کردستانی یعنی بهتر لتوایا کرده لباکره کردستانی بهتر گهرینکی ذهنی هاتی پیک هاتی گهرینکی تمامیل پیک هاتی ذهنی هر چی قاسی راست ام بیجن وک آلیکاریات تفگرکی که دیجی دولتی خلقی وانی فهم دکر تفگرکی هی سرهلدانک هی و آلیکاری دکرن جوه هلوسته بربه گوهرینا اورجینا خوی اساسی کردستانی کرد به دورکتی دناف کفتلفته که به دولت داگیر کرد ایدی کتیه جیانا انتگراسیونی به دولت ره چاوا و انتگره بفه اف کراست کی مزن لباکره کردستانی هگر اف کراست کوور خویاده که باورم لگور آگاهین کو دردکفن لباش روش آواجی همان دخوازن همان کراست بیک بی هگر اول روش آوای کردستانی بجی بده بگوشت و خون بده مالویرانی یکی مزنه لوی دریم چید بینن کاک باران پر فکری ایدئولوژیا پککی لدناوا وان کراستا ده کراسته خود دورکتی ایدئولوژیا پککی اف گلکی گرینگه اما چاوا بکاربن تفگران کردستانی گش و چاوا کاربه لهمبر وی کراسته ام بیجن هشمندیا کردی بپارزن نهیلن تکره او گهرینا رادیکال کو ایرو لباکر دبه کو بری خود دایی روش آوا و کو دخواز بری خود بده باشور جی اف کراسته کی مزنه مثلا از باورم یعنی و از دبینم جی هزن قصده خسریه مسده ماور نافل خود کرن نیسه وانا دخوازن هنک تشتا دبر خود دن لخویای عبدالله جلان در جوان برناده وانتین ترکیه وان رودنی امر دوان وان تهدید دکن مثلا دوی جیوینا کوه بچونه یا پاریسی همه تلویزیونی ترکا گوتن چید بیجن محافظه مظلوم عبدی ويكشت وفاكرم بروباغندا كي مازن بلا سبب نبو يعني جم مسلوم عبدي جوان بيجن بنر ام دكارم بين د او دي وي الرازاني دم دكارن وبوكجن يعني او جي او كسين در دورا ونن افيا خطر كي مازن مثلا مسلوم عبدي و اخافتنا خوي داوين اب بروجنامه عربي رو هر حالده دبيجه زماني كردي دبي يعني ما في زماني كردي بدايه افقال لك جرينج بام لورا زماني كردي بقام تاني يعني قوتنا زماني كردي دبي بيك بي وما في بده تاني تيرناك چونكي زمان بستاتيو في جريداي هگر ستاتو نبه زمانی فرمی زمانی ام بیجم پرورده دی بسر نکوه
دی روژه که به و یا جی یاوی با آوای اکی کم بوه یاوی پاسیف بوه بستاتیف گریداییه هگر تو ستاتیه که نخوازه تو تنه زمان کردی تنه جی بخوازه tamam pengavekî baş e rast e ji bo pengava a wek destpêk pengavekî rast e lê bi amê têr nake li ciyekî wek Bakurê Kurdistanê ziman parastina û daxwaza zimanên zikmakî perwerdeya wê û fermî esas e pir giring e lê li Rojava êdî statû lazim e ji bo statûyekê divê xebat bêkirin gotinek heyî derdikevin dibêje Abdullah Öcalan îro milê godar kir Mehmet birayî wî derketiye nîv Kurdî, nîv Tirkî, nîv Erebî xeber dide dibêje me serok ji mir gotiye ku bira Rojavayê Kurdistanê ticarî çekê xwe dînenin. Ê baş e ev ji bo çi divan cê dinê fermî dinabêje de ji bo çi ji wîr dibêje. Heger li Rojavayê Kurdistanê statûyek bi dest nekeve û tevgerek wek em bêjin tevgera milletekî xwe di bazara navxweyî û navneteweyî de bike qurbana kesayetekî hevkarê dewletê bira ew tevger ew millet bira bizane bi ku ew geriyê li ber kêrênin ji ber vê ya pêwîst e Rojavayê Kurdistanê ji bo statûyê di ber xwe bide ha dibêjin Amerîka naxwaze Amerîkanên tişt got Fransa tişt got bi wef girêdayî hûn bixwazin wê xelk jî bidin we wê xelk jî bixwazin lê hûn nexwazin ew naxwazin birayê min statûyê naxwazin dibe hinek mafê kulturî û zimanê fermî tamam bes em ber bi dawiya me dema xwe bername jî ser ew ê kir lê Rojavayê Kurdistanê yani başûrê Rojava eger Kurd karbin berxwe bidin rewşa navneteweyî müsaîd e hinekî tişt Kurd karbin bi dest bixin ji ber ku li hesabê dewletên mezin ya jî bihêz wek İsraîl jî û Amerîka jî û ew ê jî herçend dibêjin parastina axa Sûriye lê dewlet bûniya Sûriyê de ew pêkateyên li Sûriyê hemî behsa mafê wan dikin ji ber ku behsa mafê wan tê kirin eger Kurd yekdengî û yekrêziyekî xwe bidin pêş dikarin berxwe bidin dikarin mafekî netewayî siyasî heya astekî belkî ne gorê dilê Kurda beşî bi dest bixin lê eger wê yekdengî û yekrêziyê nikarbin ava bikin bêguman ew tiştî dikarin ji dest here ew jî mixabin ji bo Salih Müslim derket got ki got Mazlum Abdî li ser navê Kurda û li ser navê hemû pêkhateya derê vê van civîna vê baş û we ji bo çi ew Komîta Kurdî ava kir we ji bo çi konferans çêkir yani vana pirsên esasî ne divê bêkirin ji wan mademkî wê Mazlum Abdî û Xweserî li ser navê Kurda û ser navê tevaya pêkhateyan biçaya ji bo çi we vêya çêkir bira bikirane dewam bikirane ya jî we çi vêya çêkir heqê wê bidinî Kak baranî tişkî din dibêjin em her carê wanî program çê dikin hinek heval suala dikin belkî çîkê wan henin em bêjin hinek şîrovê wan henin em wana jî bira rejî xêra xwe bînin wana jî bibînin tu zanî em qet weya me pas nekir me gelek cara daxwaz kir bes pirstir yani warê ew ê da pirs hebin tabê em dixwazin pirsên beşdara hebin ku lê em îro jî hatin dawiya bernama xwe ji hemî temaşevan re dîsa dubara silav û rêz heya heftekî dî li ser rojevekî nû em ê dîsa behevdûra bin bi xêr û xweşî bimînin mala we ava. Spas.